Ikan AM Betawi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada ondel-ondel nih. Wih, ondel-ondel dari Sanggar Bintang Sartika. Teman-teman lihat tuh. Wih, mukanya mantep banget nih ondel-ondel ini. Wih, bibirnya seksi banget tuh teman-teman, lihat tuh. Wah, ada antingnya nih. Tuh di sini juga nih ada antingnya nih teman. Wih, ada lusung pipinya teman-teman. Wah, mantep nih. Wih, mahkotanya nih keren nih. Tuh mahkotanya teman-teman, lihat tuh. Wih, rambutnya warna-warni teman-teman. Wih, ini ondel-ondel acara ulang tahun anaknya Sanggar Bintang Sartika. Wih, mantep nih di sini. Lihat teman-teman. Wih, nih yang cawanan nih teman-teman nih. Tuh, lihat nih. Wih, kumisnya nih teman-teman tuh. Wih, mantep. Nih mukanya nih. Wih, kedoknya mantap. Kedoknya. Keren nih teman-teman nih. Tuh, wih. Cakep. Tuh nih bajunya warnanya hitam teman-teman. Lihat tuh teman-teman tuh. Kasih udah nonton video Jidan AM Betawi.